agus chanéich go mí bé spíle. Ó, dói bíos anna hin. Hello, Charich, how? Agus chaneal saine annars an tuidir spí éile go mí áisteach hín a ferach cin nas sear nan rá ferach na tíireach díos nuts gar chuteach ach go mar a hasin. Chaneal. Ah, díos nuts. Go bheach. Is neach al na hin. Hey, seánna se, ha mín cáí a ferach cin na soch gur a chluiche Dark Souls nuair ha cuitcin éile ann. Fiús murin gá am feicin in isteo hat go fat ar fáil. Sin sin. Okay. Back and now. Uh-oh. Beidir bhíach go bhaid. Sin. A chuiris mí bhfuil díos nuts tíad cáil na slíthe seo. So go go féich sin an áit cin éile é. Ochas go féich. Álas go bhfuil an health ag al sios, so chanélas cabhéile neo déhadis. Nach seo deach míad a mí búlach ar chaáil le cháirte. Hello, díos nuts, come out. How sin sios na stairichin agus dal suas. Okay, how many takes sin you nished? Okay. Reach around a hin a ha kuchach. Ja. So, siringa. Oh, reach around. Is fear hallam Joe backstab as a give a show. Had a go attachneach. Othric knight armor, yes. Daniel. Ach nu sin bí sin rátha ma mis sin. Ai, chan sin chréit mé go sin na sin gédi. Yeah. I géri gunn rollig sin go lua. Mi switch go bhfuil a gamthir suas ganna bonfire ach a miad sin a lasach mar ha go héit sin a dá sios a garit. As an is cíideach go bhfuil an dáchas or an dúil nach chéil mi fatar ar a haí. Sin féim a le. No sin mar bheit mi hénga dhéanam cruú. Bheith seo. Hain. Double trouble. Right, an fiach sin bhí sin neacha seo bharach. Backstab, sin na ha géirí. Okay, dal go maith. Dúna go dá dáiseach díos nuts. Sainnig gása na a féú ag bána an árach? Áirih? Áidir? Ní am cínteach. Light crossbow. Yeah. Gaim mi seo. Ha mi teic sin. Gus pen go bhfuil sin na níos dul a féh anna heo gus an tíic
an fer mór man gúirt agus tuiti sin iad. Ach páiseach hís not says dá áit gníile an cáte á sús anyhow. What a heck? Ja, weet niet shard. Eenmaal. Aye, maar dan me bij clach ik tight night shards agus ruta mar sin son cúdrís na oops, ga dan weer san sin nu. Ach, put dan cear sin. Oh well. Mi dachas nach bí a go chiffer. Ach. Ooh, thank these nuts. See, ha cho féimal. Kitch gedéile ha jálach ar a level díach a bhí gad stúrig. Fáinní féimal. Green plus. Oh. Oh, vof. Oh, vof. Oh, ha cían als dain, ja. Uwes dain, Jan. Oh, what ain't shit. Uh-oh. First at these nuts. First at these nuts. Okay. Oh, het lua. Ra mi dúca big het lua ar het mór. Gus trícht nu ha ritge mór sa gama seo chanela lua. Oh. Okay. You me sure? Oh well. Well, hier sin Joe Astor le dís nuts an hen. Ach, bheasach sin an an áte bheits a carantarmh na hanaman sin aine leis, agus chanéal emberacin go chan nuringáin éirí iad cúteach fotéidir sa bí éile. A mi dal gael break díachas an stoch a 5 minuten ach bí mi a dáis a gaichir. We 5-minute break. Mus sin a dáis a géirí na hanaman sin a d'irt go Bort of the Boreal Valley. Boreal Valley? Boreal Valley. Give me an a minute shoe. Hello, a carchin. I'm a dash. Keist a bheith an gút ha mír mácha go bheith sin caran leach slia an a stream. Betalh gon cumin áirne Cluiche Dark Souls 3 Nja a bheitúir sans gon ahrich mí go Cyberpunk. Or be iad sin an dá tug a bheit mar go big agus ha mi se coma so ma ha tail acah se mar go big. Ha mi se Johnach cumalarm le Dark Souls, ha mi Johnach fiochin Cyberpunk. Nu a raibh se, so tíach cúm fis sa chat tá si mí le Dark Souls ach ma dunne spír san Cyberpunk eich cin tíach fis. Ach tá si sin le bhí cumal áin le bec an Dark Souls. Bí Dark Souls na sead ar chanéal cús bear le an sin bheit mi héin is mún sin ai. Sin an beach go bhecam. Ach, ai. Níl fiús céine gom a bhí an animan acam. Agus sin really generous me in Dark Souls
le bhí a Cluiche na rit a réist agus a réist bíú fast na seaad á heis go cahéal daine a féúáist agus ru mar sin is agad. Dúna go tast meach gan íanamh a sin fóla seach. Deserter trousers. Ah! Brickish! Ganneal. That in Sharon an loincloth acting. Ah, a sin cúteach go tarst a siad a weight limit. Jamie in. Okay. I mean, díreachtal a chud seo áin. Béimi mi gaudish sin nach chéh sin na rollicig úlacha mass a bhaisin. A cha mi spenti go déanna jiffer mór. Is. Oh, could you get good shot? Right. Have it there. What's it? Okay, had to go push in. Ray. Yes. Is fear hallam mar an collis ahead Lothric Knight armor a hackam injana I have collis injana armors a shars again agasa I guess how fancy Markville us a hain mar Chluichetar na shar sin a rit a Charlams me in Monster Hunter Kujak. Ha mi mór an daine a chlein sin a málaigh Monster Hunter san díreach sin agus a dá an sa bhéile faracin caran mar Dark Souls mar sin. Okay. Antal tran ruta sin háast. Mi háast a géirí na hanamanach go larach a chan chéile go a bhéile a chaníad sios a slí sin. Hus mis go bhfuil seachad a rítear is daine ha, so bí sin darmh ídeach nach. Cáil an dhecha sin. Later. Okay. Daar ik nas koerstel. Ja, voorstellen is. Daar ik maar. Weet je, wel bonfire, faster live. Wacht nog heel. Ik ga je uniform en raw. Shinrut ha Jeffrey Jimmy in Dark Souls 3, Gàidhlig re Dark Souls hun. En la heeft me tra na video in Cluicheamaid Jack am agus díreach níimi mar like supercut je mehéin vi canting an cani. Gàidhlig an a Dark Souls a kuja kind of Fall Guys is a get ré seachadir. Ré falla va na triple. Probably. I guess I'm anyhow. Broadsword. You going Shinafaka? Goody. Shin na shad. Shin enrut ha cartadum yen ivi atoshku mar deprived. Ha gachrut a farakin ood and a doi. I guess. Yeah, ha mi ad viran or son rutan ood ein. Ha seo kind go mar seo. So sin a seámad far bhfuil uamhas daine. Right, ha mi sé dal dhéachin dhéach mi seo I dhéamh is mí a Cluiche Dark Souls. A cha mi sé ar san na throwing knives sin a lach go thuair mi.
Grasca rutan as dain sa seamara he seo. Och. No. Well. Fiach yn rhywun blarach. A mi farach yn bronach mi yn y con. O, had y gwybr sy'n choma. Bed sy'n san hyn. So, dal y gwybr. Hier nog helemaal wielo. Oh, wat gaat er op als je... Ray. Ah, koe. Een vader veel een koe. Sols. Mag je zo. Dus stijden. Ah. Oké. Oké. Hier is de stijden. Ah. Oké. Had je wel tuinje. Jay hack hem niet. Right. Usse, een tasjach. Uele. Oké. 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 Ray. Hier Ray, Robbie. Oh, well, gaat door me fatte ietsje. Oh no. Sin attributes dus missen zo'n soulzakken met wie. Sin... Nee? Is sin een 9 of baas? Heb je sin een 9 of baas, akking?